kuat. Buktinya apa? Pabrik susu loro kok dhewe. Lanang kaya awakmu ki remeh. Alah, kalah karo wedok kowe. Nggawa ndok lore sambatan karo manuk. Apa meneh nano, alah. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya begitu nyampe kota Madinah, Abdullah bin Ubay yang tidak beragama Islam tersinggung kali Kanjeng Nabi. Dia marah, kenapa? Gara-gara orang Madinah yang dulu mengidolakan Abdullah bin Ubay berpindah ke lain hati mengidolakan Kanjeng Nabi. Akhirnya Abdullah bin Ubay itu ngamuk, memprovokasi orang semadinah dengan mengatakan apa? Samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Jadi Kanjeng Nabi itu tahu diloke asu kali Abdullah bin Ubay. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Sabar. Kanjeng Nabi diloke asu, sabar. Milano kowe dibully sabar wae. Ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja menarik perhatian mereka, apalagi kelebihanmu. Ora duwe. Masuk deh. Masuk Pak Eko. Masuk. Dadi lak kula diloke wong wis ora apa-apa. Saya adalah saya. Orang mencintai saya, suka dengan saya, alhamdulillah. Orang membenci saya, tidak jadi masalah. Saya dipuji, tidak akan terbang. Dihina, tidak akan tumbang. Saya adalah saya. Oh no, aku ngaji ning kafe di loke, oh dasar ahli maksiat. Ora apa-apa, padine kowe pengen kaya aku ra kelakon. Apa? Aku bilang apa pengajian sak nggon-nggon nganggo kacamata karena terbiasa ngaji ning kafe. Lah ana sing seksi aku ngelirik ora ketok. Wedhus. Wedhus. Lah aku ngaji ning Surabaya, roke do munggah, iki do melotrok. Aku munggah panggung, ayo Gus ngaji. Kula munggah panggung halang direbutan mbak-mbak niku. Dijak foto. Ya Allah, nengok ngiwa susu, lengen susu, ngarep susu. Ya Allah, metu saka kafe klempoken aku. Aku yo tahan pada awakmu ngacengan. Sama Rasulullah Abdullah bin Ubay didoakan supaya masuk Islam. Ternyata sampai matinya Abdullah bin Ubay tidak masuk Islam. Tapi apakah Rasulullah gagal? Tidak. Anaknya Abdullah bin Ubay masuk Islam, menjadi pengikutnya Rasulullah, bahkan menjadi santrinya Rasulullah. Begitu bapaknya mati, anaknya Abdullah bin Ubay matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapak kula mati, mbok jenengan layat. Apakah Kanjeng Nabi layat? Iya. Kanjeng Nabi mangkat layat kepada orang yang memusuhinya. Kanjeng Nabi dugi. Loh, musuhnya dilayati ya. Mila duwe tangga Kristen mati kowe layat to. Ngewangi saisone. Ngono. Akhire nyuwun kan aku orang ngerti lah sabotase ono bome barang kan aku enggak ngerti. Pangen ae mesti langsung melayu. Rene yo lawani, Rene yo. Ayo. Rene yo. Wani. Ayo Rene yo lagi buk. Balik. Ambil sadar. Oh, sepi aku ada. Aku mandek lu. Besok. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah, tersengal. Besok. Ono Pak Polisi to, Kek? Ngono Pak Polisi ngaji. Insyaallah polisi ngaji besok matine pas pengajian. Amin. Aku ngaji besok matine aku pas pengajian. Polisi gelem ngaji matine pas pengajian. Polisi kok ning pinggir dalan kok matine tabrak truk. Langsung Pak Polisi ini kondok, ya ini asu. Lagi paling seneng lah guyoni konco-konco polisi. Soalnya konco kula niku kabeh polisi. Dari Mabes Polri sampai Polsek. Kayak pangkatnya mau AKP tuh, Ajun Komisaris Polisi, aku AKBP. Masa? Kiainya Bapak Polisi ngopo wae. Sombong.
Pak dan Ramil niku? Sombong. Pak Dandim, Dan Rem, Dandim, dan Ramil. Aku dancuk jaran. Ini ora jiar kowe. Bisa. 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 Ngaji aku kowe. Bisa. Ganggu ae Mas aku. Akhirnya nopo? Kanjeng Nabi layak Pak. Ini loh. Kanjeng Nabi ngajarke toleransi. Begitu nyampe rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya matur. Kanjeng Nabi, kersa mboten jenengan nyafaati bapak kula. Piye le bapak kula mangidoni? Didoni karo Kanjeng Nabi. Musuhe lho jadi safaati. Apakah sampai di situ? Tidak. Kanjeng Nabi, saya boleh nggak minta jubahmu? Untuk apa le? Nggih ngafani bapak kula. Mikire anak Abdullah bin Ubay yen bapake dikafani nganggo jubah Kanjeng Nabi, ora bakal takoni karo munkar nakir. Kan wedi. Begitu buka, wow, jubah Kanjeng Nabi bro. Lah jenengan pengen sesuk ra takoni munkar nakir gampang, kain kafan rupane ijo. Mesti ra takoni dikira lontong. Kowe ra takoni paling langsung dimplok tak kandhani. Lah nano mati sesuk kain kafane pink. Begitu buka malaikat jomblo, guys. Oh ya ngono, mati kan kafane ungu. Buka malaikat bengok rondo-rondo. Rawan. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anaknya matur meneh, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Waktu itu belum ada larangan mensolatkan jenazah orang non Islam. Begitu Kanjeng Nabi ajeng sholat ditegur karo Umar. Kanjeng Nabi, niki agamanya mboten Islam. Kok jenengan sholat ke? Napa jawabane Kanjeng Nabi? Umar, meneng kamu. Urung ono larangan, aku ora apa-apa. Begitu Kanjeng Nabi ajeng sholat, turunlah satu ayat dalam surat At-Taubah yang bunyinya wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah berdiri di atas makamnya. Maka sejak saat itu ndongake wong non Islam lak mati ora oleh. Lah gobloke wong-wong sing ora paham ayat niki. Ayat niki dienggo dasar nolak tahlilan. Niku sing jenenge jaka sembung bawa golong, enggak nyambung. Ayat niki mboten nolak tahlilan, mung ngandani lak tanggamu non Islam kowe layak oleh, melu layak oleh, tapi kowe ra kena nyolatke. Kok malah dienggo dasar nolak tahlilan? Wong-wong ngoten niku biasane ngajine mung karo radio, ora duwe guru. Kula bola-balik kandha, lah ngaji mung karo radio. Radio niku sifate ana swara, ora ana wujude. Lah ora ana swara, ora ana wujude niku jenenge entut. Mila kula gawe lagu judule Entut. Son sembore semiki masyota udan jero ati ana suarane rana wujude entut jenenge. Mila lak ngaji gurune ra jelas, jangan-jangan gurune entut. Sing jenenge entut iku ndadekke fitnah. Sing entut sapa? Sing mambu sapa? Lah gurune entut mondoke teng pundi? Ora mungkin ning pondok-pondok gedhe ning Jawa Tengah. Ora mungkin mondoke ning Jepara. Lah gurune entut mondoke teng pundi? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Ajur. Mila cerita niki wau mengajarkan kita kepada kerukunan. Saya minta semuanya persatuan Indonesia. Kita bersatu walaupun berbeda agama. Kita bersatu walaupun berbeda suku dan bangsa atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pun pulau kesel semuanya ngadeg nyanyi lagu Indonesia Raya dan sholawat hasbi rabbi. Shallu ala Nabi Muhammad.
Dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Tudua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Sallu ala Nabi Muhammad. Ingkang khusuk niki sholawat mustajabah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk semua hajat kita, Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye.